Ćao svima. I ono što će za mene biti najpolitičkija poruka koju kao pojedinac i aktivista i čovek i građanin i kako god to nazvali, koji će biti danas, to je da pozovem mog 10-godišnjeg partnera i želimo da vam podarimo jedan poljubac, da vidite da to nije ništa strašno. Hvala i vidimo se na Prideu 2015. Biću kratak, potrudit ću se, budem kratak, pošto sam malo pre snimio klip od 15 minuta i svašta sam rekao i onda sam shvatio, daj brate, bolje reci ono glavno, brate, šta imaš i batali da kenjaš, razumiješ? Ok, Gay Pride Srbija 2014, ok, 1000 pedera, 7000 pandura, Vučićev je brat pretučen, ako je Vučićev brat pretučen, brate, i tolika fama oko toga, kako je sad srpski narod i u stvari Balkan da razmišlja, zašto onda, brate, šta? Zato što je Vučićev brat, a moj brat da je pretučen, šta bi onda bilo? Ništa, brate, zašto se kurčiš, brate? Pusti pedere da šetaju, to je, taj fazon. Ok, to što su oni pederi, imaju svoja prava, da budu pederi, imaju pravo, znači, da li je to prirodno, da li je to zbog nekog uspeha se prepederisali, da li su im obećali da će da budu voditelji ili glumci, zvezde, pa su dali bulju mesta u političkim foteljama, pa su dali bulju. Razumete, to, znači, postoji mnogo načina od kako možda postaneš peder. Ja protiv pedera nemam ništa, a s druge strane imam i svašta. Ja ne volim da gledam pedere, volim da gledam lezbajke, pa isto to je, brate, homoseksualizam. I ne možeš onda, brate, da mrziš pedere dva muškarca, a da voliš, brate, lezbajke. To je to, ja volim ženu, volim tršavu kosu, volim dobro dupe, brate, volim štiklu, brate, ne volim ja to, brate, pederi to, ali i oni su ljudi, i oni imaju svoje prava, i oni imaju, brate, i oni ustanu iz kreveta isto kao i mi, brate, jednostavno je tako, razumete, ali ne možete protiv zapada, znači Srbija ima, znači, izbor da ide sa braćom Rusima ili da bude sa zapadom. Braća Rusi ne dozvoljavaju gej paradu, to bi se svima nama svidjelo, ali vidim da naša zemlja više ide ka zapadu i da želi to da uvede. Znači, Pariz je isto bio kao i Srbija ove godine. I oni su se nekada bili s tim pederima. I oni su, brate, ubijali sve to. A šta se dešava danas? Ovdje pederi žive, imaju svoje kafiće, imaju svoje asocijacije, sve. Shvatite me, nema loše da me shvatite, ali shvatite da ćete jednog dana da doživite to i u Srbiji. Ne možete protiv toga, šta da radim? Pustite jebene pedere, nek se ljube, nek se jebu, nek rade šta hoće. Ali poruka i za pedar, nemojte to da radite za jedno 15-20 godina na ulicama. Znači, bežite po svojim kućama, po svojim žurkama, znam da imate, znam gde se šunjate, znam kafiće gde vi se viđate, ljubite i osjećate se slobodno. Meni je drago što postoji jedan kafić, dva, tri, koliko već postoje, ne znam, ja u Beogradu, gde ste vi normalni i osjećate se super. Ali, brate, Srbija još nije mesto gdje ćete vi da se osjećate super. Huliganima i ostalim ljudima koji mrze pedere, brate moj, pustite ih u kurac. Znači, brate, cimate se oko toga, brate, a Srbija nam se raspada, mentalitet, znači, natalitet ljudi u Srbiji, znači, brate, gubimo se, znači, ljudi idu po inostranstvima, sela, jedno selo, brate, 40 kuća, samo dve kuće žive u selu, sve više i više tih sela, takvih koji izumiru bukvalno. Gledajte koliko poplava nam se desilo, gledajte kolika šteta, brate, što nam se sve desilo u Srbiji, a mi smo platili 7000 pandura za taj dan da bi čuvali, brate, 1000 pedera. Pa to nije parada ponosa, to je, brate, parada drskosti, razumeš? Mi teramo ljude da gledaju nešto što ne vole. Jednostavno se sakrite negdje i živite svoj život. Ne morate toliko, brate, tu da dižete tenziju, brate, oko toga. Ok, peder si, zašto nam uvaljuješ to u usta, razumeš? Super što si peder, ljubite majka. Ljubite i majka i otac koji su te napravili, pošto te nisu napravili otac i otac. To je sve vaše, to je sve okej. Volite se vi, ljubite se, jebite se, radite šta hoćete. Ali, brate, nemojte da forsirate vašu priču, razumeš? Jebao vas Gay Pride, ja znam da slušate zapad, da političari nemaju izbora nego da vas puste da šetate, grizu se za jezik, dok neki političari jedva čekaju da vide to, jedva čekaju da i Srbija bude jedna peder zemlja, jedan pederbal da vidimo, znači u Srbiji.
jednostavno je tako, znajte da ne možete protiv toga, pustite ih sve u kurac, nek se vole i sve to, imaju i oni svoje pravo, i oni imaju svoj dobar dan, i oni imaju svoj ljubav, i to sve. Ja sam za ljubav, ja volim ljubav, ja volim kad se ljudi vole, volim kad se ljudi poštuju, ali brate, 7000 pandura, 1000 pedera i 25.000 navijača koji hoće da vas ubiju, to nije parada ponosa, brate, to je parada mržnje, brate. Zato što ne paradirate vi, nego ljudi oko vas. Zato što ste manjina. Vi ste manjina. I zašto izlazite u akti? Zašto maštite zastav? Pusti sve, pusti paradu, živi život i ne uteruj mržnju u koske srpske, balkanske, koji ne vole da vide pedere. A vi pederi, bre, uživajte na nekim drugim mestima. Pustite Beograd, pustite tu paradu, pustite sve to ako ste pametni i vidite šta se dešava. Znači, ljudi gube živote zbog vas, bijete se ko nenormalni. Znači, Murija bije ljude, dok Murija razmišlja isto kao vi, ali vam ne da priđete tim pederima koji i oni mrze, zato što su plaćeni da rade svoj posao. I oni svoj posao rade kako treba, a u sebi se misle, jebem ti život, bijem lika, a ja isto razmišljam kao on. Jebem u materi vi, ako već pustite ih da šetaju, ako ste vi pederi, toki ljudi, toliko se borite za vaša prava, nemojte da šetate, ne uterujte tu nervozu u ljude. To je samo što hoću vam kažem. Super je što se vi pederi, super što se jebete u dupe, super što se volite, ja sam za sve mi je to okej, ali vi shvatate malo, budite malo otvoreni, gledajte sa strane šta se dešava. Znači, toka fama oko toga, a gdje šta se dešava, brate, Srbija naša. Alo, Srbija raspada se, a mi slikamo šta jedemo i stavljamo na Instagram. Alo!